Dobrodošli nazad na naš kanal. Danas ćemo razgovarati o jednom od najvažnijih elemenata modernog poslovanja, odnosno websajtu. Bez obzira na veličinu vašeg biznisa, prisustvo na internetu putem kvalitetnog websajta postalo je ključno za uspeh. Dakle, hajde da istražimo neke ključne elemente i važnost websajta za vaš biznis. Prvo, hajde da razgovaramo o ključnim elementima koje vaš websajt treba da sadrži. Prvi element je atraktivan i funkcionalan dizajn. Vaš websajt treba da bude privlačan korisnicima, ali istovremeno jednostavan za navigaciju i upotrebu. Dizajn treba da odražava vaš brend i privlači ciljanu publiku. Sljedeći element je kvalitetan sadržaj. Bez obzira na vrstu vašeg biznisa, relevantan i informativan sadržaj je od suštinskog značaja. Ovo uključuje opis proizvoda ili usluga, kontakt informacije, kao i blog ili vesti koji će privući posetioce i poboljšati SEO. Također, ne smemo zaboraviti na mobilnu optimizaciju. U današnje vrijeme većina korisnika pristupa internetu putem mobilnih uređaja, stoga je ključno da vaš websajt bude prilagođen za mobilne uređaje kako biste privukli veći broj korisnika. Sada, hajde da razgovaramo o važnosti websajta za vaš biznis. Prvo, websajt je kao digitalna vizit karta vašeg preduzeća. Potencijalni klijenti često će prvo posjetiti vaš websajt kako bi saznali više o vama i vašim uslugama pre nego što donesu odluku o saradnji. Također, websajt vam omogućava da dostignete globalno tržište. Kroz internet možete dosegnuti klijente širom svijeta, što proširuje vaše poslovanje i otvara nove mogućnosti za rast. Još jedna važna stvar je mogućnost analize. Kroz alate kao što su Google Analytics možete pratiti performanse vašeg websajta i saznati šta funkcioniše dobro, a šta treba unaprediti. Ovo vam omogućava da donosite informisane odluke za poboljšanje poslovanja. Da zaključimo, websajt je ključan alat za moderno poslovanje. Pravilno dizajniran i sa kvalitetnim sadržajem, vaš websajt postaje središnje mjesto za interakciju sa vašim klijentima i ostvarivanje uspjeha u poslovanju. Ako imate pitanja ili iskustava koje želite da podelite sa nama, ostavite komentar ispod videa. Hvala što ste bili sa nama danas i vidimo se u sljedećem videu. Srećno sa vašim websajtom i biznisom.